Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар. Мен Кара Суудамын, кайрадан Омак 1 катарында турам. Кышкы балдардын, аялдардын, эркектердин кийим-кечектерин тартып көргөзөм. Келе кой сатчуалар. Кел. Оптомго 1550 дейт. Кичинекейлердин курткалары 1100. Акция болуп атат дейт. 5 класстан өйдөгө. Булар 1 класстан 5 класска чейин. 1 класстан 5 класска чейин, 5 класстан жогору курткалар. Комбинезондар канча болот? Комбинезон 2400 же. Комбинезон, жилет и куртка тройка получается. Горные булар же. Ага. Жакшы экен, 1400 дедиңиз? Жок, 2400. 2400. Без рукавкалар канча болот? Зерковкалары же 360тан булар. Булар халафайбер 620 сом. Булда 620 нече. Бул жак эми балдар. Булар Балдардын без рукавкалары. булар 370тан. Бул 1-5 класс. Мына 550, булар 6-7-8 класс. Шундай нече. Булар 500 сом, средний размер булар. 430 сом. Мыналар акция болуп атат, 350 скидка болуп. 350 болот, а? Ооба. Жана сүт цвет калды. И булда куртка булар. Мыналар 550. Ооба. Бул 1-2 жаш, 5 жаш. Мыналар уже 8 жаштан. Так, мына халафайбер куртка. 2 класс, 8 класс. Булар 1200 бas. Булар Adidas. 5 жаш, 8 жаш. Булар 950 сом. Так, 18 деп жазылып турган куртка. Булар ичи мех, синтофон. Получается, бул 750тан. Вот так. И перчаткилер бар. Мыналар новорожденный жилеттер бар. Красный, темно-синий, голубой, розовый. 100 сомдон оптом бас. Урматтуу катталуучулар, бүгүн 16 декабрь 2020 жыл. Среда. Контейнер номер 8, Омак 1. Мына кыздардын курткалары. Мына жерден баштайм. Мына эң кичинекей размери, мына 3 расцветка 1450, мех натуральный. 5 размер. Мына 3. Мына 1450. Мына деле ушундай. Астынан кырса. Мына да 1450. Бул 4 размер, мына 5 размер. Мына сен көрсөткөн 5 размери? Бул 4 размер. Мех натуральный. Мына 1350. 1350. Кандай расцветкалар бар? Пудра анан моундай коралл. Пудра коралл дейт. 1000 канча дедим? 350. 1350. Жакшы, арзан экен. Мына подростковый, бул 1450. 1450. Мына да 1450. Мех натуральный. Мыналар 1200. Мына 4. 1200. Размер садик. Паршылар азыр. Мына комбинезондар утепленныйбы? Ооба, бул немеге, малюткаларга 280ден. 280. Дүң басы да? Ооба. 280 дейт. Пальтолор барбы? Пальтолор канча береткасы менен? 600. Көйнөктөрчү? Көйнөк месал, ал двойка. Двойка. 700. 6 жашка бар. Шубаларчы? Шуба 1000ден. Без рукавкалар? Без рукавка 650, апковый, ал теди. Теди. Булар 1000ден экен курткалар. Кичинекейлер канча? 600-650. Шемпирлерчи? Мындай флисовый пололор 650 экен.
Альпаки 1300 дейт. Шубалар 1400'den. 1400 дейт. Ангорка кофталар 600 сом дейт. Оригинал лосина 420 кыздар үчүн. 3 жаштан 5-6 жашка чейин. 650 сом. Флисовый шымдар. Kimge qanday razmer? Кайсылар 1,5? 1,5. Кандай размерлер бар? 46'dan 50'ye 50. Мына клеточный канча? 27. 1700. Полулар канча? 700. 700. Бул канча? Бұл 2800 сом оригинал. 2800 оригинал дейт. Спортивкалар канча шымы менен? 700. 2800 сомдук спортивканын каралары бар экен. 1800-2000 дейт новинкалар. Новинка спортивки. 250'den канчага чейин? Дүң басы. Канча соммен кымбаты? 250 сом кымбаты. Кымбаты 250 дейт. Арзанычы? 200 сом. Ең арзаны 200 сом лосиналар. 200 сомдан ага. Спортивкалар? 130 сом, 130-150 сом 90 екен. сом, 70. Новинка спортивкалар канча? 700. Шымы менен, а? 100 Өзү эле 700 бе? Размерлер бар да? Razmeri en küçüğünden 54, 52 razmeri. Ага. En Эң kattası 58, 62. 58-63. 350 дейт, начос жок, бамбук. 380. 380. 180, bunlar 300, 280 булар 300'дө. Buzoga 270, 270. ana zemçugu menen 320. Кайсы? Жемчуг менен 320 сом экен. Мына Var birlik. кайсылар великан? Булар великан. Канча эле? Кайсы? Bunlar 750 de paçka. Пачкага 750 дейт, великан. Onlar 650 paçka. Пачкага 650. Кандай размерлер бар пачкада? Bunlar 50'den 56 geçer. Monolar 50'den 60 geçer. 50'ден 60га чейин экен. Начосу кайсы халаттар? Nachos yok. Nachos o молодежь. Кайсы мыналар ба? Yok bunlar velur. Велюр. Мына велюрларын канча эле? Velurlar 5 kapşonu 550. Kapşonu 600. Шымы жок, а? Bez işte. Размерлери кандай? 46'dan 52 geçer. 46'dan 52'ge чейин дейт. Буларчы? Bunlar bambus. Bunlar bir şey var. Бамбук. Размерлери кандай? Razmeri 46'dan 52 geçer. Kör razmer. Кандай расцветкалар бар? Rasvetki köp. Bunun türü köp. Канча басы? 530. 530. Буларчы? Bunlar kapşon. Velur. Şımı bilen 750 kadar. Размерлери Если бар? без штанов 600 сом. Да, размер 4 размер болады. 46'da 52 geçer. Без начос, да? Да, без начос. Velur da. Обычно. Булар? Bunlar hem şunday. Без начос. Басы? Bağısı 600 somdan. Bez iştanov 600 som. Şımı bilen 750 de şimdi. Bol da gel. Шымы менен 750. Начос ondan var ya. 450 Kaysı? som. Мыналар ба? Без штанов, да? Да, без iştanov болады. Двойной начос. Двойной начос. 450 som. Paçka. 450 пачкага. Мына эмелерчи жаккасы спортивный. Bunlar hem aşı 530 som. Полный. Размерлери 46'dan 46'dan 50 чейин. 4 размери.
Zakaz bersеңіздер жөнөтөбүз ушул жерден. Bir paçkada 5 болобу? 4. 4. Qanchadan ekan shular? Optimmi? 530 so'm beradi. Paçkaga 250 gramajlar. Razmerleri var mı? Razmer standart. Standart 300'den deyip bası. Vişneler 280 razmer standart. 280. Без начос. 380 bambuk şunlar. 250. Paçkaga. 250 so'mlar. Paçkaga 380. Standart mı? Standart 60. Jalan 60. Velika razmer. Jalan velikan. Kichnekeleri yok mu? Chineke 320 so'm. Qayerda al? Kız, neler var? 320 so'm. 320 so'm dedi. Ular bir ular. Qancha bular? Ular 280 so'm. 80. Jiletler mingden 2,5 ming so'mga cheyim. Ama коричневый jiletler qancha? Коричневый kardigan. 1200. 1200 so'm kardiganlar. Bir ele ушул свет бар mı? Свет ушул эле? Jemperler qancha? Uşular jemperler 1200'den. 1200'dün jemperler. Kardiganlar qancha? 1400. 1400. 1400'dün. 1400 jemperler.